You want to assume the interest call? Dua na siyong kung pagka. Paing ko, may tinom si man. Wow, katenin na. Paing ko uspegewa. Ngayon tala kung trip net, Texas, ne syntax walok. Kaksakin kat. Kulo kaksakin kat ke trips. What? Şükle bellaşna unmay data. Ako yeklena ke sumin şaka kaslan kat. Ngalle şu kaksakin kat napay ke. Man färskian. Bella man färskian. Met Kosrae syntax. Ausupa don sugan sitel non sugan. On sugan patal sanya achafila alume data. On aşpe on şaye. Nganan sport. Anyway. Sen keser de galaga. Fulo mallap. Me wala di interest kal in we met last Kosrae na kay wan kaksakin kat ke pelchinga. Kaya ka week na phone chinga kadin na nan tol lai tala pang passion week last week lal cheeses lenda ka perela lots of pasit pe el sum na fin chak shine. Aro kaya ka from kin mangan ke slide makadako la no ke week chinga. Dig interest kal mo na pel na let's go front no die Sunday school ke week chinga. Akketeyac lulap blue ke week chinga na kat fast na met ke KahsInKol for the rest of the week. The gebelching alle Srui kaksakin kat ke Moul ke nga palakin na pa wala na lang katin kulacnsap chinga we met lal from las Kosrae na kewa into na okala ke kastan kat with that Paing kom shell no man nas kata alalal gebelching usel luka ona usel tamle lasan tamtal yai ko in week pe ikesta program lowos na kateng share ko like share life lowos ke pelching. The interest kal ngausut pela kon factuo as mo chelu chak petari. Lai pel tanda lata ngai. Nanu kumakan na metigam from Roman. All right. Tambal Kenya langan. Dua Kenya Columbus, Georgia. Paing ko boys. Am daw sang no. Kal sang. Well, no malap. Dua. Paing matlas ngayon. Aw. Tambal Kenya el patagay met nga Columbus, Georgia. Fingom kan akketeyac volume man finka. What? Okay, I see. No, wala sang yan lang. Mandi ka. Settings di ka. Met Lars Kosrae namnas like, share, livecast lowos up.
Logan yeke faction. Tuo kimie afade. Jambal shooter Paing kom win na keshin lom simangan kulo malap ke faction lomwan tuwa na simtel. Prokalin Nathaniel tuwa pe kulo malap. Jambal root kulo tuwa pe na siwos. Interest kal kung fagya. Ay, global agakad na nga. Tapan ko min, aksa feel acknowledgement long game at wias ngayon. Ang bi ko min pinalos. Alaf ko ko. Kaksakin God, first na met. Good. Kaya aksa feel share lago. Nga just ko nga ka din. Mabanga talansyum. Ay? Kulo malap. So stand by. Wana ti interest kal akalam nga namnas. Kada kay face yung kun like share ya tamat las ko sana kay wangain taga pe we got ke all the two singe ko the two singe naklo
Wolacna. Samdal Jerry, tu want to assume? Well, gulong manlap tigin ke una, kat gulong manlap ke matakasid pe
likiyac pasalos ke pelchingan we kum beaklen ke pelchinge tamtal Kenya Columbus Georgia tuo kulomalla tamtal ne kimie Jerson Luke finan kuam kulomalla tamtal Joder Mekil kulomalla ngatalar tikni sherol winne shikiasper dal ash mom chifanna pain kos kaywa Broccoli Nathaniel kulomalla tamtal Ruth Charlie from Columbus Rose from Fort Leonardwood, Missouri. Tamtal Chiwiash ng Terry. Kon Finan Ken Washington. At again, we got kadasom usya unin ni Kesla katakan nake price ini Kesla loman nagat fast namit nake me announcement nake samtam ake session chia. All right. Right, katsum nake unsukong takan nake si price room. Right? Wana ka jakkan miya, kada sumnal tikin treskal, dan taka ikestal na keproy. Kulo lap tikin, kada usut pela. Kaksakin ke Moulyak lemistilipan ngan Paing wimadin lom suman. Kulo lap. Ay penasin nukewa wias matlili matlalama katakilin pe uchak thar ki belsingen wigatyang. Tuwana siwas ka Navka time zone lowosan, lenwo kay gayo, kate akollah kadin fastimate pange, lelen last na kitin Washington katawan ko slungol mekos, na managipesing nga siyak, kadin wetokle, so no rin kat papa ki primate fakat fastimate, naknaswiya. Kat pasta yetom, kat fulatlash, kat Moul si fan na. Kulo malap na siyum ke kom si filpe, likiyac Moulyak hindi silen sasya. Kaksakin Mwe Read lomsias na kewa talik natas siya ulas. Kat kulo malap na siyum kat papa. Kat neta lakat safalin Moulyak siya, fototolen mabespes. Takisipin yok na lang silom bakoten lom na siya. Kumakkalem yun na siya ke. Kat silbaliya silen sasya. Yok lagi na kewa. Kum sa paema, when gulo siya fan na tumin Misac. Kat finish ki kadin falamais na nga ki o yesingit na kat fotodola na Paing kalimbeke. Panang ki kumpain kat me na kesiye lensasyen dututken man siya wolas katin kain fakulo malap na siyumke. Anak mas kasikat kumetalakat pet kuluk. Kumeta Moulyak sa lasafal. Takat kulo ki kum na lamala mo singi. Magada fatya na syun perfection je. Ki molin metlasha. Tasakta. Kum siya ko lapel na gawan kasikat. Ora using ang las na siya. Using ang las ka din kasas na yung. Efine faka diyan Moul. Lasa sin matwiya siya. Kung kula malap. Kipelsing ikat wedok lepin akilin penanak lan kasi sin mat siya uklen alas
Mwet wiyash ngi ki ashur yok lalos. Lumalap na siyum kat papa kila malalong ki Moul singi. Katang sifac lumalap na siyum ke. Pakanten mwet lash mapatachang na ki pelin ashur. Pelin yoksha lalos. Fin ba wen na Jesus Christ el tangel Lazarus. Foka nupe na sin mweta. Inkain akkalim yulaban ashur la. Lumalap na siyum. Ki karangan yaklom na sin mwet lash ngini ki na pelsi malos vastagikat. Leila na siya smoshak na Moul inkan lut kin Moul lalos. Inka sigat peki. Dapan Moul lala mo mewsi na siya. Kasikat. Kadin civil be. Akketeyac. Ashur dainesmak. Kasi be mwet wiyas inkain matayata. May kain matayata wot na yurolos. Ingan yurolos siya ingan. Ay nasyo yurolos siya ashur. Kat kaksakin kum kat papape. Kum siyak pena. Karangan kat. Niyang Moul lash. Asna siyashma. Palakan physical ailment. Physical limitation. Kano yepos mamanos. Kat palakan. La palakan. Ngal elya. Arthritic issues. Ka physical medical condition makat. Aska misingi. Kat lalal fungi ke. Healing miracle lom. Fin kum kay naniya fok frara sang. Unwala matan mo ita ikan civil bali. Kaya na ke. Ono ke medical technology mising. Panang lela na siya din lalal fungila kum likiyac bufen lom. Panang ke takta nurse. Ingan siya fan siya liyarik mga silumingi. Kasikat kadin siya falayak. Mwen paspel kat met masa. Aspen na tola silash. Aspen na ke falayak silash. Akketeyac. Wana ke mas masalom akkalimi kadin siya salka min silash. Lela kadin na esakaya siya proy. Ako Moul siya nga min siya. Tang nakikum si Phil Betafula. Moulyak yes nga lamekos. Mangin akketeyac. Nakum nikikat ikis pewulom din felsing. Kisin mat wiyash pema. Dan kabur ki felsing ikat parekelos. Nanak manas papa. Ak nanak kelos. Sinitalakum di kelos. Ingkabur kis pewulom. Pangin mo payroom. Nalalos indutut pagel Paul Silas. Kelos pray. Un kaksakin ko. Ako musik kusus. Inggan talalasin koslalos. Kasikat malupisi makuduklash. Setan katipa ki pelsingi. Nanak manasak malalay mga kayo. Pelsingi kat ngasesyung. Collectively. Kunak mas kasyo mat kollash finan. Kimdan pelsingi. Mutawaek White House. Mat kollash intena. Fin mat malos entrusted in garangan. Laila policies na biwalos sinara. Inga in fall na ki inalan meta. Inlang si matalan. Indiran ganik. Maeta fisi. Kawanan yotin pital ka na si Moulash. Kasi yung katapa. Cash limit last year, United Nations, the Finne, Emirates countries, the Arab nations, European nations. Conferring yung kawain kain. Kosrae. Ingaring katmet. At siyaks yung bena kay Kashalom. Kay Everson government. The states na kawa. Ingayin nanak mo na skarangan. Moulan with Milos. Likiyac ingarangan. Ala na siya okla na Moulan mo ito. Alayla kat mitkol na kawain ka nakulo. Lumalap. Kimitlong the church. At sa pulong mamdula konek. Matlal kami. Inganak pasi ko na konsumi. Kating yes pa ikatle. Ingan we befakit ikaste. Kana evangelist. Inim kat papa. At lalal nila mawikat. Kat siyakte. Kakolan ngan madalonin. One fellows na kayo mawikat te. Kamaya taga penwikat ki. Kakit paski penwikat. Inim. Kung kilo si Fanan kung Jesus Christ kaya at lalal kung ikinisya Moulyak love. God. Kwenpit.
inis na malap pagdala na siyo Mr. Tigin gumgulo na malap ke me akketeyac me proi mata ko in akketeyac na pa ma ke inchiers kai singena kum de aksha fela proi singen ke misha Moulyak lan lem kadin alle loin tuna e pape na shaman yak ke wik na phone ching crucifixion dead burial and resurrection Moulyak lan lem. Now with that said pange slide magat academy magat usi announce pe mange gat liemet spring order pagadash nge may kisya yok molo unidak luwa pangan Christ may kisya fallen na sin na kaywa laisin on course ni kaya para la unit chingayo nagat first limit na kay may na sifac lash na kay wik na phone chingay Christ and me siya el Moulyak na kay siya Moul sasya Christ and me siya Moulyak na kay siya Moul sasya meto long lead course first tol nyo na kang we first hangal migot na lam nga lakos nakatsum na kay saptalong lalkos first na kay singaw so saptalong lead course saptalong lakos long lalkos sisakulu long lead course long lalkos pangan week na phone chingay tigin na daga wana kos aklintar ke week lo somla la daga usye machi macham from kinyak ke shenryang Sunday school jere ke shenry upcoming kalen longo nga la daga usye palap lo nga akketeyac na lutu fale na kol kunokon na ke mante tigin tuste kata usye mante kunokon na ke mante tuste ke len lutuan na gat flokta na ke Wednesday kunokon na ke Wednesday Thursday Friday Saturday Shenry wana ka dakalim minge weekly la tari week aktolu panga ka din taga liya mas man yak mit ke week singa team su ko ma somon yak mit ta tigin nat karala sermon chike ro Sunday school na ngakol me eta week online ministry na wana tigin mekilim dakalim ya taga ro ke Shenry inte esla me kon tui som na kaya ali lowos mo katara mga online na silo siya kuflan som ni lom Shenry kung taga wikat pen ata Shenry som na al pastor Toma som na al pastor Bennett pastor we are finen pastor Frank ma an Honolulu and Kosrae KahsInKol lowos at na in we matlan fina ka wala Kosrae uniform si fan na fact na mit na ke katin nukewa ke kasmol lan kat na ifin kom dia week na phone ching ito ka shampram kinyak crucifixion resurrection farm na ke week ching palm Sunday bay kaya inge na ito kam tagra lututal ke Monday Tuesday Wednesday Friday and wakiel ele resurrected ke Shenry pang week shafla lan lem fin fel 2000 year ago 1000 years somla natigin na daga shampram kin masingan kay palaplungan me mi siya masid pa Moulyak lang na Crash na med pang Mwe Read siya metal ng lead course poston ngul yan nag-angaw 45 nag-54 na saptalong lal course first na nag-singaw kitak siya pang ingin pelan na chisya siya sonoltal effect na siya dal Paing kumtel el dal kalekyang na yorol shrukyan niel alu na siya nas kanchi pa riti wiowos ingin pelan na chisya siya sonoltal effect na siya dal Paing kumtel el dal kalekyang na rol shrukyan niel alu na siya na wana ka akalemya mi siya Moulyak lan chisya pa from kinyak ya wik na phone siya ngayon Shenry pangan inge Moulyak maritan pa metal ng lalkos first na gisingaw ay pangan pangan alu last na gepelen tawian marichingan kadu siya man na ke Shenry nga off front load iya kanin
li petchen al lapching shalana fash week na fonching taga la sermon or Sunday school or all unit we online lan mit Kosrae ke shenrio Scotland we got ke manakayo na ipangen laisinem ke week na fonching mashime tapangen summarize ye factual meto ken wo ke ka Moulyak me account chilal meto for crucifixion resurrection ching violation point meto nagetikin na daga akketeyac iplala pluke Sunday school ching up front from notia ke mante ching katem tak shalom na fashion ke shenri na shame to point meta pangan summarize ye factual meto ke enwa ke Moulyak me account lal meto na ke crucifixion resurrection ching aklu wona ke akketeyac lem ema fakya ke wolang mata ke sham ching kada flok la Old Testament me Old Testament fact me account kat kan li kotia ke Old Testament na ke account ching ka crucifixion resurrection chilan Jesus Christ nga na chafela yak sugona yak we see ta luklut da classmate lum ngan ke suko on ka onin kaksakin akflat ya Moulyak saying so wana pastor do la kalemia wana na me application cheta ka na ka maluto chingin pel na kayo every week vingom le lesin aktolus ko nga lesin mak tolu ke week na kayo machine na ta in use application practical means magada ta li na ke maluto na phone ching na machine yok super yak so ko na we sie met ngan in kaksakin Moulyak lan lem pangan tralla lapsi ma outline ki na ke me mai fata ko ke akketeyac tikin treskal nga we kuno kan na kayo tak mantini ke sette rala machine phone na battle rhythm siya pang tikin treskal battle rhythm siya ma kekta na siyong kunta ka na ke me we met flash ko siya nga mantini ke sette phone na ke shenri nakatfasong we alulash ko siya where we at yeah and Texas alle main chewolak in Wiowos akketeyac kaya na ingin na plan pa na ke me Good Friday resurrection Sunday sing may takang ka may the kaya may the Easter Sunday like may Christian resurrection Sunday when el Moulyak no machingan kanina akketeyac pala may Easter may resurrection sing as Christian as we flow throughout the week kadina le kalam kala our big difference again secular side of the house we compare na ke contrast na ke Christian with Christian at kilo malap tigin kulo malap ke may kekta na syungan nga mga usod pela ipangan may na outline niya kin inengin na nakade usod pela na ru medyo trash na metan sangon suga in tagaw etigi akketeyac loman kung kulo malap tigin well lawalap man we come in kaksakin ki me fakak mata ka yurungan mengan ki kum samram ke secular ngan kum samram ke ke Moulash mweta rek mama katash ke kum samram ke spirituality singen oyelash for example kat we fak mo lakia kat mo kat bless kulo malap got very blessed na kum samram ke Easter manel connotate na ke bani ma Misac Moulyak silan lemnge. What an amazing story. Sometimes I am yokligi. Bangan enjima in the gadin or a distinction chingana. Let's try ligin kalim. Me vacuum ke. kulo malap kada somli nga wana nga fakada yokina Easter compare na get me resurrection chinga na and so you have to really separate that from sang malal chesia sang malankat it's really arshin can clue now we really need to be mindful me kalim makatil china shesha kadin mindful na this is worldly this is divine wana ko makalamen divinity shue dangel tigni shue sauce greeting el basta lo to
arkishensiak me distinguish forget gospel lal son ligi the rest of the gospel the synoptic gospel divinity bang mataka inka pa mat christianam take yok super kadina le loin na pa the divinity resurrection it's opposite than Easter kind mangan evingom ne Easter tanay esum na get secular na get commercialize evingom taka na get resurrection jina pa tram kun shan Jesus Christ Moulyak lan Jesus Christ so it's very distinctive compare contrast mang ito na mana yok super kadin kalam ke again with that being said no short pelano nakfalati dadalom na sentexan na siya Arthun pesha ya unsukungan nga sisac lukalin islamasan gal pangan kulacnsap siya ngayon bago siya tukmas ko nga paye okay ufaksiluman likiyac ngema one kaya ki na forsikas ki alu yanasiya dala dan sang lalu spelling tulo Diging kulo malap kyong shitlik force natas financentex ngan. I mean Seattle ngan mengali alu silak sentex ke penlan itawi kaya. Tegmukul force luo patuyak rani masang yang ngatang li ngasam na sinsiye tigo na alu siya. Alu itawi nga siya talya yes nga liya. Ala kaksakin na pa tik force natas matuyak. In me kaksakin ke on ko ni rani mo sang mange compare na ke Moul ke matwasyan nga lang at lali ako den yoklan got na siya sky si ke matayang wikat ni usi kaksakin na tuf si magadin take musenge in kaksakin po
Mashima wala na mga akketeyac nga place na pa kan ni talik force nater kulo malap kya unso kumsingan na kung may fawag siya unso kunan metlash syntax ngan Paing siya Dahil na kumlang siya nga. ale yok na pa kato on kaksak tingin na tingin kung kulo malap kada flow na pel na siya contract na met Med tinga värsta med den. Man har ju också bara makalimingen. Fin wangen ta fala, but discipleship shiki medal malagusngi. Fin wangen discipleship, wangen kanon rik malasha. kulo malap Nara evin gat safla ke Moul singe, se tafila, se safan selie. Nara youth development in the yak na matwasi betena. Men inge na ana kumakilinan, ale mangos laen. Kalmiyan ba mit malash ke wangen le, elders lash ke wangen le. Nara sin singe ba findet ta foyak le mit lash ke inge na. Kadalik na lash ke inge na. TikTok, Facebook, social media by the fala. Na masing mana yokshibashi. Our kids are grown on their own. kulo malap ngali pe yok shbeyen me announcement or syntax kaya ngali na ke me pelin adults pen Sunday school dal usla klik na tas ngana siya ro Sunday school lalo si fan mutawaek tal committed na ke mga mutawaek na ke factional ngayon mana pa sila na kadin or discipleship at all level at every level na Umlian kom som mayon with the go military aw sige imagine masing dalik nga nin siyan na kaya dalik lelen le ang imamayon ni rekwengi na ital na long na pasin likiyac pam ngay kital suke nara dal mata la dal suk life ko Moul na dalik nga ngay nakukos mo military nga kung dal deploy kung dan som Kosrae land ito ka na Amerika Nafakin na kela, raise up a child in the way of the Lord, and it will add no sorrow. Kulo mala, bagat nga tali 42 square mile finan ko siya na yan na musyanin na discipleship, yanin na kaksakin God. Wangin lokaluk taga siyong God on a daily basis, compare na kaya zone, war zone siya kung makalim yung mga som deploy na kaya nga. Liksik nga, back in 2008, ngam ta Iraq, taliksik nga dal som mitak mo ke tom site nga kacem dalia ka tu isang mo nash nga na losta in that condition compare na ke makatash nga na man we caught in la lakin si we got na ke katin mata na si in na rin nakfla check out Katenali Batran moti take it for granted no mala so far having said that katik force na tas nga kaksakin na pa nga si Vena tuku na lulap syntax rod pastor to metlas Texas nga at fuki shun siya talik usanya nga siya klalya nga nga talya ke palan pelching nga bang nga ina kaksakin kat ke ni siya Moulyak lal in la makluklan liban nga kaksakin kat ke o yesingan ilo malap tigin met regret mama si kyang jungan kulo malap timing lalap ma kat papal should kumin li wala na lala kulo malap arpa na nga kumeli mo nga na suang na mo el sanon ki pelsi ma kum akollah na po kuminti amen masing kaksakin God na pa amazing igen meeting om fast na medan nga share masing okay ko fast med maen tagal ligi en matala ja 42 kan mutulle 42 de gartna me Corpuscof na ke malu ngawi kom ne sola asa comprele ga tiame gartna we wana nga nalle mashi pater ye wana nga pangai malal shetan il tagain kulukiya nga taga ni shun lo malu ta kya slot na lo malu ta fa na nik nga fa na shon na game nik nga kya nga en ka kya na ye by direction chingan ka kya ne
you're on the back side. And singat fana ut pel na kawa nga ut met taka. Ata ut tuk normal yo taka park ye. Tanga tang na ke clock ya na 12. Wow. Singalu ka tele ta na pa akal chil chenjik nge. Papa na ke Michel al Chosmary Castro 12 singa taka na min what tila ka pa 11:22. Tawana nem pa singan buyan na tanga park ye ngai 12 na ngai ni nem pa singa research na. In other words, God is weird. Kung na nga utya, nga chole na utya na lomsian riya. Sumtak si kya corner. Nta wanangan, we God kung we ingan wanangan alep kuseni wanangan anang ata. Amta kya corner siya alik siya. Taitang tamali luchakte. Lipan me muna wanangan ngay insya ngay ngan akal mataka. Katilangan lipan nga wikum nga somolal pastoral pro ke ngata we met tas kusangin share message lang God wang na pay alalo si mga taga in sanga kay effects long el timing la el taka fall kading kalim kela wang matafong nega masing wang na pay matafong na si kemasing timing la soli tu ngay kataka pe na ke pelal elikas na si kom kadin taka pe akollah no mas mayok kay meta Misac Moulyak phone na mas katakin wang na siyang na pay confidence makadin tulay na fakat malan ka kitchen akal malusya na ke Moulyak kay si kanin kalim ke na amne akal siya nga 12 wish ni masing nga ucap da ke corner sila nomsiyan niya ang ate pasasi taka di pan me muna kon na-stress lang lumalap kulo kaksakin God ngalengan kaksakin God Amazing. mana kayo kaya digin flow not pala ngayon academy masikya na siknge The vast na mit ki mananakla siya gloge sharing luman as always mga inkain me iska din nage practicality nge Moul siya. Wow. Katikain theorize na mga nakadaptati nage lower shelf in gansham kun si facing nage swellap singe fakla cries in Misac Moulyak nage simul sasya. Na count lan meto ana ke makalami ke lesson name si mitnen badet ka nage saptalong ulit kosh fastong ulian ka ngaul na pasang alimekos kilam ngalakos na isulpe me som nage longolalgos saptalongolalgos fasin dis ngaul ipnalu bange ta sakta very very detailed alena me kono mana shafla siya bangan tigye Enasi, fin ashmashaya ko bakalimi nga nito. It is the most amazing story and still is till this day. Misac Moulyak lan lemo. Naradal fact mo, no story hits us like the story of Jesus' death and resurrection. Kad me pa wengen siya shamsham makat ezona shamsham ke Misac Moulyak lan lem Jesus. It has a full range of human tragedy. Now, tragedy, makacham game of betrayal, panaki, akketeyac, injustice, wangan siwoske, courage, nagipalaik, na adet kakatayan gimangan. Na, bakantin masitelvak ma mystery, ironic ke katlutut ke arsna matia, kay akketeyac in kalim na pay pa fakek mo mystery nga kapen wukleliaki ekat ma me mut ke mo mange anen mapay katsak pa na shuka da makenge la pia missing ke keshi penge kataka na kene ana kadin diek me orala na naklan mo itain aspakumta deep sympathy nasin mwet ma o yenge sik na siya. Nakatfindi na kaya opposite kiyan pa naki me or ala na insiya na kamafin
kat likiyac kadi naklin na ke kafaletlan kata, kade kay nakilan ek mama sikiyac ke kalan kata, whereas na ke mama ordinary le sikiyac sin mweta. Nara saflaya pa in ending kade liye amazingness ka astonishing masima kade liye mo kafakane sikiyac o yesinge mayen te we sikiyac o yesinge meta. Sien mise esvil be Moulyak. Na kat fak pel bos mo bakante na alu misenge kata alu na sien Buddha Allah kata claimi pe na ke me level al Joseph Smith na ke Jesus last year kum sigen kapsha ke pacl na tikoma masin kalima pa Jesus Christ ke fan na mise Moulyak mas lak kalimye. Masinga inna nalena ingrain na yurukum. Nara uskat min ke faksilal lemnistel liban ke sham ke ista. Katli dalik shishik ne langsi me kanti masumal ke ukunya klaktru mga delsom. Pangata mga sham ke secular. Na kat met Christina kat isina o yesing vivid memory lashke ista. It connotates kael likika tiki mana saflasi na ke oyesima el se mga kumnalal fungi kenge mise account ke fakla pakandan metli el julbe Moulyak na etaka na ke mystery shema la sikiyac faka na takape na ke oyesima lemel luti matamalutut singa luo well al 44 ya tolu tava vinfelo. Okay, pelsi mamasi masikiyac na siya na ke udak na ke crucifixion form of punishment si maupemit ke Roman Empire in pelsi nga elos kangelik. Nara mga taka na ke sham siya nga inkan usiya na siya kadin liya kanin oye pes ke kadali katyak penasven na ke inkanek siya ke kain oye masikiyac sin matamalutut nga. Na naki masi mga kausin naki context ba tukun pite el lafakun ne sistaklu te lafakun tukun pite el fact que Jesus Christ pa Messiah tukun lem to like Peter in fact mo Jesus pa Messiah na pangan pel sima lem Jesus el mutawaek kain fact na sin matamalutut ngayon fototo yang belal na ke miselal. Na el kil samram ke miselala, eloye pe samram ke miselal, esifid pe Moulyak lala. Cisel mutawaek, fak mutamal tutngin, deksin loeng akuya na ke miselal sa samma, na ke Moulyak lalin belsinge. Na kumkain riti ke meto singalon ko singal dolun ke longol dolu, in short details na siyumke. Na Kela kalem ye o inge ya matamalutut nga tepa na kalem la kame el sham keo. Ba akalem ye la ke John longul vasyan vak mo el dal so en na kalem ki mas mosta ma fak ma el enina na in Moulyak lagi misya. Na ke kai se trials ma taurek na siya kat finlo ang akuya na kinanan ka marek na siya testimony marek lenge. Tana arlena me yok la ki madel sang linal genge. They were pious testimonies. Nara akademia ki me tolong kos waslam malit kos ngol dolu na ki saflayan Jesus na somin mise ke oya si mga akademia the most gruesome punishment that bangon crucifixion na pangan masima utlema ilasom na kaya ilasomin kay nanbaki utla shin metnanan ka falad ilan so mise ke oye in mise na upesi bang crucifixion nangakataya ke kat fast na meta
Oya singan bakkalemiya kimeto saptolong kos long malit kos kiongol algyos na fakoingi met masukilya chisa selos kolola nolomsel kaives metulvalet yenun metluti masapo met matailos to anyway Peter el fars lus sala to call nekin kallan met tulvalet elutak yak na we emdayun met karangan kala indiela mesikya unmet tulvaleta unmet pa falat kay walos takay ni shukma Loki kia pangepayas testimony singa sa kumrongune line si sa silojin kain unilye na napangen end goal si maladala tarak tayo ustia kain ko na metal wangin makuluk tayo na kya finne pas met matako vakas ki kiepkel na tok met luot tuyak in fact met singe the fact mo ngakan ka na sa tembulan ka as will masala kilin tolo na. Matulfula del tuya ke fact na sin Jesus. Ya wangin makume fact in the gas inline kumingi. Tarak ta Jesus el miste na tia gas. Na matulfula del civil fact na sil. Nga fact na siyum ta kumin falak na siya sinin katlom kat Moul. Ya kompa misaya wana din kat Siya ta buge fact na siya kung fact na tanga fact na siya was nakewa. Ingele kung si vali win na din met kele mata leyan leyot sin siya kale na at ka fin paganyang lan kasao. Gel fact maingi matulvala del siya nuknuklala fact. Kas-kasin online kat. Katya si filin na metlo. Kuslong dari en namin kas-kas lala. Mekos mutela. Na los nakiwa fact. Arch metal falilan mise. Na los unilye. De elos eni matal. Esangalal. Elos siya puk matal. Elos fact. Kumpa Christ. Palya na siya bukum. Bukuma. Na king akalim yun naki. Crucifixion was a brutal form of execution. Kelo shugilya resilier. Usella naki trials in senatory nge. Pachuis councils ya. Na descendants ilya. Si Pontius Pilate. Roman governors nge. Na Pilos mutawaek kara maupe na siya nge. Kata Milos ara nge. Mitnigi crucifixion lala. Edal puokol. Pangafak naki. Edal sang 9 kettle pole nge. Tolang naki manol. Te talakan maikwal wipe na. Mo soldilan rom nge. Bange. Akashakel. Edal sang nuktuk sonin matagel na kumen. Na sang me kokol na finsifel. Na pangol. Tokosalan machus. Siya na del sang esifel na usyaksing lal. Jesus was forced to carry his own cross to Golgotha. Golgotha pa and ma skull shreen mat mi siyang wea. Na and siyang lukligian Jerusalem. Ke crucifixion gan Golgotha. Jesus el pangip and ma patpatyang el na ke me saksing na los mot ko mo me patpatyang risk lala na ke. Nara na ke mi sila suffering death lala. El me hung on the cross for several hours, suffering physical pain and agony. Nama period si sikiyak ke lost matol tul sikiyak. Na pangakata mama events ma sikiyak ya. Ketukun pagpakiyel ka dokle na ganin fulila. Manol may itagiliki saksing likiyac na ke en si madan makalyak si sin matipama Nicodemus Joseph Armadia. Na kinakalim na ke crucifixion si ngayon. Ano no yesi matalorela ma capital punishment si. Na ba't siya si patatyang na kaya maki political charges ko o may los akalim yung mga readit fanatarbiya nga. Lava kaya o yung sikyak sin Roman authorities nga. Shek na
elekalla masima upekuluke met indiyac symbol powerfulness of God's love, sacrifice, and grace. Long silan God, lafakan dalal, kishbin mweta, lang bakutin lala. Napangan kata mama, me uskat meneke, malutut si makatashke musingya. Malutut la siya ikek lata na, oye singen pa, kuno yaklem kaya. Napata usi ipsilash mit mafak naki, Misac lansi toko siya. Siya akketeyac ke fastol ngulyan kaya ngaul, oye pa ang almigos ke lam ngaul. Napela ngayon flow ng narol, na Mr. Liban, na nagkakasta ke introduction, oye pa context sa, nangafa suda flow ko. Na Mr. Liban? Digi nga, gingon fashion na mit na, fin kum kan siya skona in akketeyac context singanin, alle, metingum fashion na gay lulap lungan. Kumala akketeyac na pa fall me context ro. Kumkulo malap, keyword lo makalami taringan. Tagapan na nake may reference kung fakalamingan crucifixion, resurrection singan. Ay fall na ke week singan. Ay wala kilila nga kay. E fall na po na ke me week shafel on LEUM God from kun. Kulo kaksakin God. Mga kay kay. Mana fak akkalamiluman ko naman si taligigas pa ng mga me unso ko siya idel yak amo ewo ka din dip sila pa na inge na epineko. Oana. Okay kay bata ko nga agat pa vas na mit ki ipsido ka finagin let's do it.
Kulo Moulyak tigin. Well, simple vakulon sin usima karagat ke kungan. Kungan first met keep simeta. Namna fashnamet. All right. Fashnamet na keep shimetan. Well, the kunip simet ke kum pacl daga kumin kain expound ke inga karagat ke. Na ipsimet nge sham kun ke mi selan si to Kosrae. Na ipsiak lo daga sham kun Moulyak resurrection non to Kosrae si benang na si mga ki inala kalam sirska ba ki katram ki malan ka it's not an organization, it's an organism na majin kalam sirska ba mamul ji ba tram kenge si pesir nga fa ka ba kadin te we fact mo mamalutluta. It's a living organism. Masima Moul. Pesika te taka nageka te likiyac. Nara, tawag singa fakla, ki fastol ngulian ki angaul, forsaken by people, forsaken singa pakalmian ba, abandoned or deserted. Anan malkin yakle, sin mwet ka shiyakle. Nara fastol ngulian fak mo, mwet siya fashek, mwet siya fashek we, elo shushu kaiwalo siya fak, kaskulug inang no Jesus. Doon ng liabangan. Ang fact mo, fact, kung ba't fact mo, kung makanaw sa temple, as film masahil at kundentolo, kung film mo natin ka, si Fena, muli kumle, fani likiyac sukuan, pangay katakasin, akollah, kaskulug, angon kasmalos, me, ora nasin Misaya. Nailos wala ka nag-fact silal mo, malfakla ke temple si mo, ilos misayang alon kos mo, elkan ka na usla, tukun lentolo si William Masaiyak. Dahil din nagkalim kila manol si Vena bal samsam kuna. Misa tukun lentolo Moulyak si bangan. Namin, nasin ma-choose nga temple la, mana yok si sildal. Fin mat si fak temple la kuluk, anayin masima, leksyonin na parakakin sildal. Nara fakla, and they passed by reveal him, file him singi panake, fakaskuluk. Ay los susuk kay walos, fakaskuluk. Na ma singi fakyak silmeto, ke council al ke first aim singi en, siya simlepe ke gospel John Mark, ke sapta singan mi kos first long ulyan ke tol ngulbe. Na fako inge mwet siya fashak we elos usukka walos ya fakaskuluk angol Jesus akollah marka pangan meto pangan fak kumba to fak mo kumekanaw sa temple asvil masahil at tukundentolo konvin mo natin kat si Fena molikumle fani likiyac sukuan na fact singan fiki fact mo parallel account na ki fact la John Mark kim Mark sapta singan mi was fastongolian kitol ngol na pa fact sila Mark nge fact mo met siya fashe kwe elo susyo kay walos fact kaskoluk inangol Jesus fact pai kumpa to fact mo kumekanaos la temple civil masahila tikundentolo si Fena molikumle fani likiyac sukuan Messer ang ausi account singan na kaya. Malan kata enan metlu yakpa akkalemi verify. Na saya na kung nalike kung mefin matsisyaman masina kung ang ko siya fakan. Messi kumrangan. Kung kilila matsimasyaman samsam singan incredible. Nara matamalutut pa samsam kaya. Na masingan should be na parallel it fall na ki gospel Luke saptolong dolu fastongol megos. Siya fak mo met at tu na li ma ke met kolan met chu elos akshakshak el fak
الموللا الموللا متسايا ليلا لانسي في أنا موللا بين باي البكرايس وما قادش يلالا vaccine na naman foto kata siya taka kisam nung lu fasit kosh rakoingi elos na kay wasel diya elos sakya elos yaya aishanya yung kapasyon na kisam siya vokyalong lime kosh takma yemwe de los diya elos ishanya elos newer worship na ushuk si velos na barn postol ngolya singan akkalemya na ke los fasyak usukin gawa los inakkalemya la ka te pange matsima samsam kun kola ya uskat mi na ke fasangaw kumbata fak mo kume kana sa tempo la civil masala to kun dentolo konfin mo na din ka ti na muli kumle panil gi shaksin sukuan na mockery sing vaccine akulukyal nge ba mockery sing it says ke prediction si madorek na ke John sa paluvas ngalian ke longol ma fact mo siya sil fact kana sa temple singe en lentolu nga vasigud ba masaya na longo lang elos fact na sil ye ang alon ko sa pato masaya temple singe ya kung masifid ba masaya ke lentolu pa siya sil fact os masim la ke ulela silal mo el fasifil ba masala temple tukun lentolu tukun kanaw siya kleo the kalmian samsam lalapa akademia ke chon lu fasungol siyeng pa fact mo na sakta temple si machi sa samsam kengi pa manual si pen siya tie record di mai la kanaw sa temple financial sila samsam ke manual nara uskat me na ke may vaccine kisben vaccine nara vakoinge tosak talo siya kain ko na metal pinne pas matako efaktas kikiyapkel mga may pet testimony ma elosarela accusation or elosta or nikun lalos ke vaccilal ke tempo lang inta pa si mama den may kasin namkeo pinne pas matako efaktas kikiyapkel natuk matutuyak efak Wetsing it a fact mo, makan ka na sa timbulan ka as yun masala kilentolun. Wetpol falat el tuya ke fact na sin chisas. Yawangin makume fact in the book in line kumingi. Now, naging fact academia to speak against a temple. In fact, market temple ke ancient world. Dahil sinakumralakan o yesing the death penalty si crucifixion jing Chermaya la kalemi ke Chermaya longlon gosh fascina ke singal si esikya narak sinsiak si mataka pa me file ko minara ke pel makumli la osh tafung leke nikunlan mo ita ke misinterpretation lalos inta paurela nikun lalos ke kalmeyan masima lem Jesus Christ shikin akalemyeng nakatwina shul pa som nan kain lal katakatanga mekta makat kain tamo paike o ye matalalos mahira komintapu kainin kisensia ginge kesi o ye ma ekomeko inte misinterpret in kom de tafong leke langasya suma na mayen masikyak ngepa keshipen o ye ke bad testimonies lalos nge mamat mukulunga tu yak fak nge na wikiakin la edal siyak la ka wangan makome fakin te book gas malain ko nge na pa na ngara elos mutawek shugin ganik dalin kan unilyang nara edal fak la kumfin wen na din God si vena mulikum le finally gisaksin sukuan anen ma tesima show me your power tant nga sikyak na konfin liye na keta na
si penange pa kilometer fa na peptides takin fel Jordan na rik na sila. Ba vak mo na develop ka na your effect. Kung finwen na din God. Kung sapyo dingin ekleprit. Na kalmen faklaga pa, o yes yung madalsam ram kundaki, inurek magin kalan in chven na fanil kiyac sin sugungan, o yes yung na mo akalimik kimeto agos fastolunge. Anayin, me, challenge shafla si, Paing ki shafla, lan elche kuluklena, ke liye la me, ilkan sang kanaw sana ki, me, plan silan katma el sapay ma winkulo si fan na natal nga indara masi makatin na loang na ke opa ki faxima wen na din kat ma orek makin sin mo chaye fakla Jesus tasak ta tie sipe mataka ke alale in chivena fak la me ba fak mo es una fact designation jinge lange la elwen na din kat tena takaki alal milos fak pamange. Jesus was called Son of God by both demons and worshippers. Meto algos fastongol ya oye pe metos ngalagos fastongol dolu akelim ye pasha singe la me mataka inkasao me sefak mo this is my beloved son el wen kulo si fanandik na fak mo Jesus el bang wen nadin ka chin demons man fok oye pe met ma alu pacl mi ke meto algos long yang efak mo pelsin al dal sono Jesus el dal wo ya ke fak kom wen nadin ka me kom lang si session ya kom da ka in kalye kat metliki lenin nanan ka fin na ke meto sapta singalagos fostol ngol dolu faksinge fako inge Matamalu tu chamadain ako. Elos e pasha alun sin Jesus. Elos vak. Pahina kung win na din kat. Nara win na din kat singe. Fakyak sin. Wawayak fakyak sin. Me. Defola. Pasam kunyak na ke. Me kum lang si sesh nge. Sono Jesus ya wawayak fak. Me kum lang si sesh. Ya kum takan kalye kat. Na pa. Kipel si pema. Matamalu tu nge wala lang. Elos rek magan gasinge. Pahina kung win na din kat. Na pa. Jesus it me. Akalim yike meto aigos longolia. Elta pu ke fak. Ars loflan kosho faksa. E ars anglan wona. E win na din mwet wengen anil kain Moulyak. Kat finnan ka na ke. Fakyak mal win na din kat. Apa akalim yike meto aigos longol ngay ma. Faksa. Ka finne wona. Ars lof. Milos kain Moulyak. Nabafakla, wangin enil kain Moulyak. Akkalemiyak pekimeto ye fason ko fakoinge. Nga akpaye na siwosla. Arskalan mo na din mo din na naknas ki makuluk finfela. Oingil fak na sin mwet. Ulse, tuyak, sakak mo yan giyom. Fas na lomsum. Inakpaye la elwen na din kat. Ilkay na ramange. Takin na siya pinakpasisel lalo sa elos tagainta anang kisensya kin nage designation siya maureklamo elwen na tinkat. Kielship siban Misac singe Jesus could indeed have come down from the cross. Elkan funny si fe na isilyal gisak sungsuwa. But he chose not to. Elshulalandera oingen. Nakatfin kapsa nageme tolongolon ko faslam dolu. Fak mo, yakumnan ka mo nga kain pang na sinpapatamok. Na kitin pela na ila sa paya mapasligi litsin singa luo kilibufen lal. Na pangay kata oya malo staffung lageya. Dedangon na mo el kan si fena isilya. El ko. In si fena isilya fin jaksinga. Kasi nga asil.
Kilchulel alan mata na ke oyesi mal shipyak na ke misel alfin jaksing. El kise kanalla. Moulal ona sime kise. In ela baton menji matramram kea. In ela makuluklas na kewa. Ona enslakun me masimal use. Na seshkewa ke mesangsi. Baka tramram ke nage me victoria. Nara oyesing as he deferred the punishment for human sin unto himself, el the anain kefasla may kayo ma akuyak na nasishmeta kanasin met na kayo napakkalimiyak la wangin makuluklan Christ akishipesh kadilarata ilani peiski makuluklash tagigat kapasyang nasil kat kan peiski siwas langat kung kan di ke luokorin ke mapol fak saptal me kos fastongol si napangan me shlakun sub aiding si met ma kat sam kun na ke me ipsimet na ke misa silan si to ko rasinge ke fas dolngol yasingan nara alena kalemila ilaleka na rakalala tashakta ilshulela len direct makun me kasinge banak kalemiyak ngen na uskat meneke sapta si penangan saptolong ulit kas fasang alimekos ke lamngawal ke pesimal anan palakin mo me el malkin yak lasin kat na pafakla now from the 6th hour ke awakon kosha there was darkness over the land losh me anen patati finena pafakma ken full one lane in poloan xenofon losh la ke lusen autolu na me wangin ke malutim singata kat finni na ke metolongolit kos fosang alsie na ke angalako el chamram ke details ke masinge na ke katta ka na ke metolongolit kos fos angalime kos inge na malutut singa na inge na laisyak lain yok pataka ke metolongolit kos fos angalime kos na ke angaulnge siya marker shumon pe ke sapta singal mekos fos tolngol dolun ke tolngolit kos na lugar shumon John and Gilbert Shamon. Naki lost metal tolling a darkness that came all over the land. Masing akkalemiyak de eclipse basikyak nge. Eclipse nga akadayaki ki kanjima da fakyak mo me malema etakade anen Kosrae la fata kan mangya. Nara pafakla masira shaman yak mo de eclipse bangya makoskos la fata. Kita la ke kalmian pa na ke pelsi male mo ekilak nen mastlon fata e fela. Nara fak mo ashipeluosi. 2 reasons ma normal eclipse nge fata e anain me dagati ko shrela ke lusen nitsingal mekos. Ama lost la singen ekan lost la na ke autoluma. Na masakluan vak mo masima eclipse ngayon na yaka na kaya pa inanas malim sa asesi a new moon na katfinan kan ke pels matiasil crucified ne el crucified en magisima upemit ke romena sikya ke Passover ke full moon na akketeyac ikiliftikas nungol tolu fasimikos na ke ongosh oyepe ke siamal ngal siya fastolu na fak ke liftikas ange ka fue na lakayla singe pa me Passover siya maurekin akfalat LEUM GOD mutawaek ke fata at tilikilense aksinga ulakos
in malem simit. Kilensiac singaw limekos kafuen pretie akpulol mutawaek kelusian lenit kos kosfatie kankatena kainin pretma os mepulol ke oye be akademia ke samal sivastolu oinge ukke mauku ke pelin kafa ke pelin alwat ke pelin mwesh nangantui win singa in kain me akatayela me si samsam kunyak ne katfin diya na ke Moulan lema pitse ke mise Moulyak lan lema kung ka ni ke Leviticus katsaman ke kafa itkos ke Leviticus ke finte week tari ka week meta kos finesam katsamram ke Passover kafa si mata orekle insan Kosrae wonsisi na tinitalik Israel kelo siya tifuklal kinitsya ba in magya kosusin lom si losia angel of death the bufen lan misya inte unia wonsisi in siya ulalo siya nadel me moswala kosusin lom si losan ki siya siya elnget larapit siya si ki sakit siya may mamulila meta na kelsom na ki Passover siya el som te el pa Passover lamb sa kuwa. El pa ta enwa ki me in replace of the Passover lamb siya. Nakafas ito ko masikyak da konge belbangon Feast of Unleavened Bread na kafuen pretiak pulol na kelos inan suyak na tuyak na siya ba dahil ko flam da sano pretien pulolek na pangan pretien na pakalimiyak mo me kafasya pa fakyang dokonge fakla mutawaek kifata et tilikilensi aksingaul akos in malem simit kilensi aksingaul limekos na pangan pensi makafuen pretiak pulol mutawaek kilen itkos kosfatia kang katena kainin pret na kalman pa Passover it become the Passover lamb siya na mo fakyang dako na mo kafuen pretie akpulol mutawaek dako na mo kilemel mi siya tukun lentolu el Moulyak pa first fruit singa akkalemiyak keo na el matane lenaklam nga ula na el soak na lepo leyo rin baba pa samsam kunyak na ki me el som mata lepo leyo pangen me Pentecost, Feast of Pentecost si masamsam kunyeka. Siya uskat me na ki ngasamsam ki eclipse, ngasamsam ki darkness, losh madal tolnge. Masi malo saklen nga pa losh madal tolnge in pelse, masi fan na del nan na ki. Mangi mata ka ki akwak sin el siya fulatlen na in kasao. Na daga na sikyak na fel, elosin ka nika singe. Napafakla me oyenge physical darkness nge el sham kun ke me presence lan God ma kain sikya pe inakalimila ashmal de na para ke malusero na pa akalimia ke Exodus singal fastong singal longol dolu in kanu se kalme singe mo na lem ka del fact na sil Moses shalak pum na lang sielos na matol dolva sunya ni chap. Sielos makain palayak. Moses el shalak paol na lang. Sielos matol dol. Apaneni itchap na fon kilendolu. Na since there is no natural explanation for the darkness. Wangan akketeyac makain sang akketeyela fakata los matol tol nga kain sikyak. Na pwena masimalos kan mut kinagepa. This is orchestrated. Masinge masikyak mo fan na ke kalangat ke shipenelos orala mockery na sin Messiah. Pangan masimata ka na siya. Siya uskat mo nagifas ang alon gosh. Fact mo
na upgrade na kaya tolu definlentok chisasil woyak efak heli lama sa patani siya kalmea pa katlak efakum fastigia pelsi mapat pati elvin saksingenge el woyak ke pasasinge katlak efakum fastigia na siya loeng na ke faksinge ke mutawaek enma heli katlak pel na kayo metigi kung hindi ki mas la it'll always address si bangon papatamela ka alut na kemo papatamakin kashaw papatamakin kashaw ay ingin al makatlak el molin mwet lama katlak el dilema papa pel singel bangon mo papatamela fastlakil katlak yung fastlagia skinget talie ke sie luti makatara ke ekaya toy decision je fak mo met ma somnagal chon tila wela ke luti mo hilte kain met se fully god ka fully man hilte kain angat bangan si luti madalak kalem ke a fak ke gala kalem ke mas mo kya silta kain ka sao eklem met na uskat me na ke sietang it koslan lem pinchaksing ma recordia kia na ke account lan marka lange ekiao siak tolu sisel woyak ke pasala labe fak heloi lama sapatani sekal me ba katlak eba kum fastekia masibena ma nga usike fasang ang longos ke account lan meto na ke sim lange kasmarek magenge Aramaic barik makanyak nge. Anain form of Hebrew language si barik makanyak nge. Persen anan kasyen met padalfak mo. Kas Aramaic siya kas Hebrew anan form of Hebrew language si bangin. Na katliye peke siyam longo luo. Fak mo simle itayak peke mit masingi. Ki oye si masamsam kanyak nge. Kipel sima rauniakle mange ke los matul dulnge na ana inas palasilan lemma it being separated from the father na el ingen analen me lippisi makuluklasha kat kanya account kia meto sapta si fastungul siye o epe meto sapta lungul fastungul algosh ka finne meto lungulongos fastungul algosh na pa fakya kishben me o yesinge na ki separation from the father singe inta lipisi makuluklan mo ito account lan meto ki sapta si fosongol silvak mo ilefa oswala siwen confessang in el Jesus mayen ele mula met laliki makuluklalos na pangan si pesi na ki separation from the father siya na metolong ulfastong lalgo siya fak mo oana ke wen natin medel tia taka inta kalensap yakil ata elan simet kalensap esang mo lalin molala met pespes na metol si be fakya kaun lala mo mainge shak lan mulayang siya ukuyak la in ela makuluklan meta siya uskat me kadinnan ka liki kadinnan kan ki masikyak la tema me fushesh bain taka ne iwela makuluklasha mishekesh ben makuluklasha insomin kain palong mama sikyak insang me akketeyac nge napakatakan ki fosakit ngal ang alit ko singe vak mo katasin met matun siya los longolelos vak el pangolilaicha pange kata me tafong leben misinterpretation lalo siya. One of God's name in the ancient Hebrew language is Elohim. Siya ine
ma kikasi profak kikata pa eloim na kilo sham kin ma singa orela petafong na silalos del banglo le laicha na pacl yakla injud benakas makin yak katla nem kadenien molala na kalak el pa moliale el katlak engafa kaksakanal el katlan bapatamak engafa ongekun kaflet lala takana shishkadinita la ke oyesi masikyaknge te elaicha papangon yange katasilos matavong nen mutke mo elaicha balbangon no mo kelvak mo Eloi eshamram kun ke katpapa balshamram kun fani na ke fosa kang alalkusan fak mo na siselos kashas isie in Israel ten yake wine men esang nagisugosyak na kola gilanim and singe pa commentary of akmo we don't know the motive behind the action gat nikin la me shipesi ma machimara ma singe sige nakfashia la ashipe wo sige kashipe gluk sige nagat findi nake faksige sam ungulya fastungul singe fakla kinga masin sel elosi pasin kinga mala elosi finiker nimak na del samram kin nake finiker nake oyesi masikyak nge wine man si masikyak nge na mayen kinga samram ke modife fin asmet si aramasi indak miseyelem na kalmian pa fin pangan silela lala na menim si ma el Israel lain sang na ngasol ngan shek pena oye na kaskasak ak angonin siel bajakna ak fashiyak ngan efin oye ma takain ta akalim ye pakum da na bakadalila kal mataka ke kalang na parang afakla ka oye se me na sima takain akalim ye pa neki wine si ma samsam kunyak ka finiker sing en mana shik molo si akalim ye ke mas ma shikla molo afakla si selos kashas esie Israel tenya ke wine men esang na gesogosyak na ikolak na sinchisias ta lannem ke efak kolya win kadindi lalai chaileta ko shakilya likiyac suko esie etia sel wola ke sie pasalala na elmisia na metmo na oye pe akshak yel elostaka na yorola sang wine finiker na sel Shakna pangimalo sara na sil mettiki mel sista mongola. Na fosang alia fakla. Mwet nielos fak kolya win katsano la chalenta ko mulilla. Katfinenan ka na kyo yesi malo sara ngeta na mockery singe ilo sara na nasil. Kalmin mockery singe pa akshak yel akshikyaten yel nekena el sista molala. Na sima akademiyak na yok chikas mo samram gunyak ngepa pai standard los tu ngetang lima nge ski mot ngetang lima nge wangin kasalalos na ke na ba del vakla tapan dila elai chele taga mulilla del me ana inalena kena inalena madel mutkula ne wangin len kenekin pakum tainange kulawingan me think the other way. Nakimasimanye matak mga lima, tena mawusinge. So when Jesus had cried again with a loud voice, yielded up the coast. Jesus vil wolacna siya pasallalap. Sista Mongol, papastam nga ujingan.
Akketeyac keluk longol dolufos ang alon gosh. In fact, my Father, into thy hands I commit my spirit. Papa, nga esut nga nik nan boom. El fact la mainge na mise. Nara uskat me nake ipsaf la sigenge nake kainin akel ma raunel la ken silan mungi pafakla na in pelsena. Pelsena malfulela mongol nge luster she lushinyanan matal na matalin tempo la mselik ipluo langinetin fela kushusyak yotlalap o fukwelik. Pange si sign masikyaka. Fosam si akketeyac. Na si ma commentary nga akketeyac na ki luster shingela de luster malala si pange. Luster na matol tol si kain paunang itnga ulma. Ushke klein muselik na lang netin na masisign nga pa kushushka sikyak ayotlalap o fukwelik. Kilos ge mutkulan lema mutkamo abandoned. Perfect. Though Jesus appeared to have been abandoned by God, at the call al medo ke account law al the call ke siye penalie inge akketeyac na siyesh. Na koswinan ka kaita ke Moul al medo el accountant el mutak mas elo na ke details. Alright, ngatang niya na ke wow, lusto singim selik. Na ingin akat kandiyan na matal siya. Ama elte muselik ana siye and kya el aklin am selik lang netin. Ay should be aklin na ki kushush nge ay should be yotlalap nge fukwelik. Nara meto el ki akketeyac na si kumma. Though Jesus appeared to have been abandoned by God, lafakan na naklan lem gemol manil fully mwet fully God. Malapandansin God, meto liesien na para council al akketeyac nge me alana yokshibea. Nara lusi me akal nge in akketeyac na si kumla pangekata mamasikyak na ke me oyesima ke sign ma akketeyac mijalala. Na aksafil vak mo fela kushusyak yotla la fukwelik. Na pointsima el ki akketeyac nge pa fucking alle fallen kushusnge. Kushusnge sikyak. Na fakla masikyak. Like God was clearly at work. Mga alakalim la masikyak kishbin kolan God. Na pa kat finefolok la hindi na ke ulayang mata. Kat ka hindi na ke bugin nanan ka, metnanan ka, saptalimekos. Kafin na kasam siyo kangal siyo singal akos kasoil tolu. Akketeyac na siyesla. Sign ki earthquake ki uleng mata. Analen akketeyac la ashma lem kadres ken kai talik natalake pa shipe mataka na ke kushushngea. Na fakla inaksafila. Illa likiyac klalo sa et kunja el Moulyak ligi mise elos som in city medallion mwet pes dieloswe. Nara meto el akketeyac penake akal nge. As this description continues, we understand this sign occur not immediately as Jesus died, but a few days later after his resurrection. Kata Milo sakilin nge. Meto el akketeyac la ki pelsima to fana sikya delte na le kalem kila me kalmea. Na kilem el mise lene kashma toko el Moulyak na moelos mutawakin akelin kalem ki me kata akel masikyak nge. Nara
the kanasish kadin el akalimina kemet kol silan met meun emet lal siya tarantisas elos pala kushus lan fela elie manake o masikyakinge elos tanin fong lefak pain alamat chinge when natin kat centurion chinge el Roman soldier si na el command me unit lala lichin lala na bangon kasi century nge ashmet alnyul bakeo na kelye mange el tanin fong lel el nodet el liye na el matak sham kun loang na ke kasi details ke crucifixion lan lema centurion singe akademia kinge el fakla mange tikain sik ana sikyak ashipe para sikyak mange na kelye mange ya na ilaklen pe na ke metma akshakilem na ke misya kanin mange laklen mange ya nara sang na silen kandi na paila mama sikyak nge che matafung le masikyak ke me siya na kanin ko na pa fakyak ba akademiyak mo met nge los tanin fung le na pange siye met ma akademiyak ke masamoslama el siye matlalal fungi ma aklenyak make kainoye make laklen akil masikyak nge na pangan me ipsimet ke mija singe Moulyak silan siya tokosasi matramram kenge mija sila la pangan na ke ipsi to konge etaka na ke Moulyak lan tokosasi nge an panang araw ke pel singe Kosrae etaka shavan selya wirol la Mr. Liban nakatwasid bevashtamet Mr. Liban belangan nakakanasum Digin, kumpulo Moulyak kya katiyan no wo ngatagal ukay na fashion. Yok shupeka din kalim ke lishingan la. When the standard lesson come there, academic shin note nge. To me thickness land when I up to 4 inches thick. All the 2 hours. Now if I come there, it takes about 300 metolin support machine. Abang sign matakain faka kalan God ke mi ilan wench natalingan ke mi siya kumakalam from top to bottom misyalik. Inchi siya ko 300 preach in me support machine. Nataka di na ke me fat no yok ke mi siya singa na when I tell him he had to go there for us. Inge na listliste mailik ikakalik usi akal si na si kom la inge na inkenikin Moul so kung ikakta na sin mat na kayo matako Sasuc sokol Jesus Christ. Akom kain me liye na ke mi siya sila ngayon wala rin pala mal kanyak lel sin papat mo lang si fan. Nakatita lang kenex ko ni kekla kat mo iti kekla fakya kya kaun lalmeto. Na mena si kom katinange uy katin kate apply fak na sin katamoy ito fakya even ilos mo katil klawela los kate liya fakya ankle singan na kya Moul lasha si fan. Kung tagakit pala mo when I was forsaken by God to apply that na siyum si fan. Kung niya may tinga yela, kulacnsap log, asap tingin fiscal proy ke. Tukun pa nakat, kunakon las ke online ministry las. Kat trying kya wit course, nga ngatang tao sinyal siya, kanta kya wakos. To, pangayip si ma lalsyetan main takan na si kum ke level si las nga, mayto. God, Jesus Christ, elita, lesom na ke. Lesom na ke misya, elita tari akwa kipa, siyam no lu, siyam so kia reference mo tako ke me walang mata singan sa layak tari la
sacrificial system siya will be complete by the perfect lamb siya rejected by his own people. Na nasid ko mo siya tako ikekla fail siya na ke siya akal na yok ma kususya ken ikekla fail siya na even kung palakin mo you are being forsaken masing pa siya tan makuna masing pa taga na si ko misya silang Jesus Christ kadin kalim kala pa takan na pa la makulukwan fell on the phone usia ko sila kumin iya nike me throne of creation na even kung palakin mo pangin masing makumaskian kung ni pangin masing matagal na kekaslan God misya sila niya manches elito may makilang siya na ilte misya mga na dito ka Moulyak by complete masing niya pati ginat ka nag-iipsyak yung kat di kayokla sila niya kat di na pailay kayokla sak ya kel sompen na nike ilang fin shaksin matay siya na deko mo kume kanaus la rest is up men dalte na li plan man kada dalte na li reference ma from kinyak Old Testament dal recheck ya which is part of the plan to mwet na lan kat nga dalte na li la akwak lan kat nga tako pinay ka sacrificial system Old Testament pakafa tikin tres kalilak kalamika liftigas long tolu Passover may unleavened bread first fruit Feast of Pentecost nga Sala tari mange akwak siko ito ko na kung niye kat may tamisenge kat ina nintalakat ina na siya misya silang Jesus Christ nga Moulyak silang Jesus Christ nga inela makuluklar we need not to miss the point nakikat matake nga kat saan of laklal pangin masin takan mulikat ya kade kufna in me telie masin manalakti woke kaslan kata we akte yana wo mataga siltikin tres kalinga kada sumta na toko sa singe Moulyak toko sa singe misya toko sa singe Moulyak wa ni misya hun God now that's the complete plan package hima tagain la makuluklasha don't feel left out that's the point none of us when katel taga elke wikat na phone na kadin Moul Mat kom sang sietan na nakulukye men na nakloman mo we ngakuluk na pa ngaku flan taga na ke we pa taga na ke makuluklan fel el na fact I did not come for the righteous I came for the unrighteous na ifin ka kayo silang lem ifin Falin na kaya utak shaksin sumpa na ni kokata ngay. Mata kay nila makuluk na. Don't feel one thing interest ka lang fact ngay. In fact na si many times ago. Lang di ba kume sige kung sifanak na si kung nataga Jesus pakantin na mo Jesus sifan na. Magana pa kay nila makuluk ko. Now that's the point of him sacrifice himself. Kadinta ka na ron sang makuluklas na gawa na siya. Na masing tika incomplete, masing tikin tres kali nga, mitlan na kayo matang tika incomplete na nikel Moulyak pa partsyak yung. So na the point is, ilsom cost la inanak na fon na makuluk. Na masing pastolo to mitlan fung we are syntax nga kat sumikwe sige na liyepen na me blaspheming of the Holy Spirit siya. Masingan magandang parte na kaya. Blaspheming of the Holy Spirit. Reference kaya nga taga kaya maktolu, foslong like foslong ulya. Tigin me perle la akketeyac siya nga. Kat kalim na pala masingayin na iya. Ito la katinin no. Kaya siya nga. Nahin mo kayo na kayo kaya magana ka ni wala makulug. Napalta ko, tigin na lakate yan na pala. Shala. Alusin nga ta kay Old Testament. Di masataw siya pala sumakul. May na lang nga recheck niya, but that's part of the plan. Na may lang nga pa
kaulin sielos tenalia koklan gada kadinin na napentik kaliakikat kadinin na kanin kalim kala makuluk na kayo while taka na ke katusye na shel kadin Moulyak welal bena wena ipsyak lo taka kulo kaksakin gat ke mata kay kek na taka week na phone siya taka tikin na taka from mutia mga kadin taka kunoko ni fashion wengin na pa masyain masing Misha Moulyak inela makduklar kaksakla isam lesinen ponchak tolua katinu sorti matawi ralas kona kaksakin katke oya wolange lesinem aklu siya allusion mataka ke Old Testament ba tikin eltakam ta kakle sham no lu sham me shokya kain mangan taka kadinela pitchalla tar ingenek so tijel fashne akwa kidar el commit na phone el totally sang na phone nga kuminta ka na kaya glory lal Moul mapat. With that being said, tingin tres ka yung kulang manlap kepel na kayo kaya kumis akketeyac wulom kada flak ni room kepel sing kulang manlap. Metiki kada vashta medangan usi yut singe pegadin long last ko nge selos nagat vashta med. Kulang manlap.
Ngakilin siitlik forskangan tikin. Makilen. Nakal Paul mailingan. Ngakilin. Glomala pange Lumala. faxilas pienga mo. Mainche uusika tindi dalik nadas ngayon kain askyo yenge. Well, glomala ko de fast mit na ki ipsito ko nge paikat kan fast mit. Namnas fast na met kulong malla. Well, na Moulyak lan to Kosrae nge kada sumno ke meto longolal ko fossi na gasingaul. Naki fossi na gasingaul nge ipsik tolu pa ke. Na ipsi met nge samsam kun naki ikeklalan enzimal fuliwea. Na pa fossi met nge fakla. Tukulan sapot sakluk. Nasisikia ko. Fakla tukulan sapot Kasonlain in Sunday. Mary Magdalene, Mary Singie, Eldasom, India Kalyaka. Na siya mama akademiyak ngayon. Na ke ancient Jewish calendar natalosa. Edel makia ke sunset na ke sunset. Pakademiyak ke Leviticus ng Oldolo Fastol ng Luo. Fak mo mutawaek ke pel si fata tili na bangan sunset siya. Kelen si akya in malam siya. Niki fata tili kelen aksingaul. Kusak flit kelen siya inge tansilen shisile na ke mungle. Siya mo ita tiye na kangkatay nama. Nara KahsInKol biblical scholar ngaylos akilin mo sabat saflaki me fata pangfakla fata tili sunset kelen si metiki masi masikyak nge mesi masikyak nge na ke Moulyak siya nge na pafakla the woman matayan ma samsam kunyak nge itatena kaina rakatena mani kena lain si mit ki week siya pasien pak mo Sunday pangan siya liye mailos te dalbangon mo siya few bangan may nelos ti kaya masabat lainin mong lesi pak kalimya kiluklong oldolo fastam on gosh Matayan at diya som inarakate na rekma. Oro rekma lalos ni kinalensyo medin wika. Nara matayan makalimiyak nge. Inilos pa Mary Magdalene Mary Singie. Siya pa akalimiyak ki mama rol lalos ma elosara. Edalwi liye ke crucifixion si marek na sin LEUM ang oye pelos di pala utak lel na oye akademia ke medalong ulit kas was tam malon gosh oye pe medalong ulit kas was on ngol siyan Mary Magdalene si met ukwalo machisas ke mutawaek yan me ministry lan LEUM El pa akademia ke lukal kus fasluo malemel las lang on fok euro. Na Mary Magdalene siya kaya akademia ka samanyak ta na Magdala pa edel derive na siya kaya pa akademia ke meto saptalong ulit kas fastam malon goshan da Samsam kun na in lila kaya the designation siya kan reklike inelos. Meto el akademia beke gospel lala mas pe matayin siya yelos. Na ba me
focus lan metuan, na focus run Mary Luonge, maki mama efake kelosa. Joseph Siramanyak ngayon, elpa me, kakyak mo elpa sang enin felicilan lem ngayon. Na Mary, dahil nuwa mapang Mary ngayon, elos mwet lo ke liye la pekelyak singe aso ye, kain felicilan lem ngayon. Kung hindi kayo metulong ulit kas wastam ngalian ko ngol siya. Napafakla, Joseph El Sivena, kunayakan, and silan lan fuliwe. Dan nuing in elos Mary elos met loke. Menakalemiyakla sabat siapot epel nasa sikya tukun pel nafto tukun misilan lem. Nara improperly prepared inakula false yurekla gawus yurekla sikla bela. Ito kanausla nakimasap si Lan Moses ke Exodus pasal ko sila si inte rakta na makulacnsap. Apangan me matawag ni kaya klase ke sapta lungulay ko siyan was na fani na ke fasakluan taklan kitin pel anak kusus na upesi sikya. Na samla ifas na kaya ako samsam kin nag-iyak na lang kalyak siya. The grave was open. Kitin pel anak kusus na upesi sikya. Na sino po siya nonlem, why tuwing ko sa ome, ipas na yotye na matafo. Inge ka tuga loang nagela, earthquake siya kalamiya, na signal yela, define action bange. Mataga ki ka, ma timalan mo, kalan ka, tifan na pa kanra bange. Nakastamit, naki, samsam kunya la, yoye si ma samsam kunya naki, ikek la, lan, kalyak siya, Lemel kan utyak, kan tifogi, fin nilak me, en si mafakek mo, en infelici lang, kalyak siyang, kan na nakilang silala. Afakek la, ilikes la, elos mataka, inkay nutyak, inkay tametlo, indie, na mokleyakle, yotye, paelos, utyak ka na, matal arula na sharom room, wana sharom lang, na nukiklan, arula na flash, wana na, ikaw ang tafong lesi, in fact, mamwet si bang, wang ang tafong lesi. In fact, la, matal arula na sharom room, wana sharom lang, na nukiklan, arula na flash, na snow. Nara, met si, masi madaliyak nge, dahil malupufen si. Apafakla, mwet son kalyak ko, los arula na siyang nge rarar. Los patati hanin foko, wana mwet nisya. Ki, oye maroman governor, bailadil, isisilet ke, simit karangan loft nge, isisila lalo sa pa, inkain, Kosrae, mwet mo kwelo, dukwal matsisas nge, inte kaklamano liki, ensi malikiyac yelwe, na masitukan, babak kalamiyak ke, meto, meto long itkas, wasan mo luan ki onulan kas mo, kamanyak na ke, inkain, Australia inte samanyak mo, he had been raised from the dead. Nara, sisila laos kan pangan na sin keepers ma, ukarangan lopsingan, apa, fakik mo, anan reaction lalosan, anan met, oyelan met misya ma,
naki-reaction malalusan. Na para fakla, kingaliyel, nga patati na kiniyel, oana mitmisya si. Likiyac la pao leyot, na fak, nimit kumsyangin, nga mutawaek, nga oye pesafla. Nga alpha, nga omega. Namo, pangipelsi ma, toko namo, Paing kaya, Paing Pafastimikos na gate ko sa taka nakalim yung fakla. Na lupuven sa fakla sin matan luwa. Kumdal tiyanin ang siyangin. Ngay tala kumdal sukchi siya sen wakifin siyaksing suko. Elwangan inge. Ak Moulyak yakil, ona elta fak. Fasalian si ma elta onweo. Ay panaki, puven sa fakla si Joseph. Kim tawakin sam si ki, me, gelchisias nge, meto sifas longol. Akkalemi mo, oana kilibuven si fakna sil Jose, kim tawan sam gelchisias, inti esyangen. Na pail samon, oepen agil akkalemin sin matan, mataka insokol nge. Na masi nge, manakyato si ma, akkalemi lo sin metlo, Keulela si malta fak mo lema Moulyak likimise. Mana usngak si bange. Mystery singe na keulela singe sien mise es vid be Moulyak mana sase si na selos mana sase si na sespenim singe. Apasikyak oana kelta fakya. Na pa fak mo ana elta fak Fasaliensima elta onwea. Emphasis singe sham gunnaki likiyac si ngekiansima akketeyac mo likiyac elwea. Naday ko faliyak mano elwea. Nara panamatay kain kalim ke pa spiritual ngon ke Moulyak lala. Men physicality lal na ke Moulyak lala edelten aliye. Panamatay pa elwangin din siya. Moulyakin manulan siya sa it become a mystery. Napap kipel singe ke akkalemiyak mo nu singe mutawak pengali ke na para fuasakit ko randak mo. Kung dahil silaklak som fakang na sin matamalut lutoingi. Ak Moulyak yak eldaril ki misye, engel som mettigi kos na kelali. Ek ose fali elwe, esam mga faknasum dalingi. Katwindi na game faksing ito na, fakang na sin matamalut lutoingi. Disciples mo, apandanilya chise, sige me karden na pange. Pacl ke medalong ko sangalit ko singe lam ngalon ko nake details na kaya. Ilos makaingeli sangeng tot. Sisa like garden si ma edal walal kaya. Nara matani ke asnge som fakang na si los mit. Fakta si met tomalutut ngay losin liye. Dal fail. Dalindi o masisyak ngay. Ilta walela ma ile Moulyak na lesom ne kelali. Isam ke pelsima el sonoltal lange na siltama silange. Ke kum sanal fong iningi na kum ta ka nga mo min kalyakinit ngayon na kum nalal fongi. Na ke kum soman kum tum som de fak na sil matamalutlud Peter. El shella Peter. Bakit pelsi malfak mo de lowos ne kelaliye. Inakalimila me nama eltawiya pa sisalange. Na pa mutawaek ke nguryak ke me Moulyak silal nge pa fakla. Na si pelto el sikang na sinmet pastiki lamfuko. Sinmet fastokol met. Pasilosak na Moul, ekatasilos misatari. Inge na, ale manekla hindi yakla, pasinimet kain metloki, me
Moulyak lan lemo. Nara tekain me denounsiak masinge. Siya uskat me na ki inge na ilo sa akketeyac at pataka ki fasalgos na kishinge ulfak mo. O inge dal silaklak somliki kalya ka. Dal siangenge dal oye pe sisis lakingan. Ilo siangeng yokingan lalos indi la elwangin siya. Na dal kya sin sulgakin kasinge sulpen na nasin matamalutude. Fakla matayinge dal filled with fear. Ke sipesima dalala na fatodo na ke masikiyak nge. Fakla ana ilosin mo del fatodo na irin God. Nara ingan lalo sa ki ingin na del mo makatilara pa mange. Nara del long loop siya faksila na buven siya na del mutawaek cashes. Nakatfin mot ko na kaya si masikiyak nge uncommon act na sin ma pange grown up people. Ki pel lalo sa ingan cashes ki kaino yenge in so manan chulgakin oana kita likiyac fineas masiteki akketeyac na deki so akketeyac na sin mwet maukwelo tukal malema pas besinge na kitin pela na chisel sonoltal fakta sildal Paing del elay kalak yang na yorol shukeniel e alunasil de buven je sulpena fakka na silos dainigasknge ta fakta sin matamalutut non lemela el Moulyak na pa eden tawek ke mission chinge ingain somin fakalik ke metigina dalis confirmation cheki machinge oyela losa ana losin nakana losla kadala wishamon na patok kadala connect na aspe mwet siaye aspe mwet siaye mwet lopeke panagilam ko mga akketeyac na fakla kelos tiel los alu na sel ekata selos alolo na pataka aksafimo etiel fakta sel dal nimit kum dal siangeng fale fakta sin metwia kelosin som na kelali elose falie yawe CSL me sifil pena akke faklan de buven ana ke fak la ele som na kelali na masima anke faksinge pa akketeyac elos neta anain abandonella manganalla sisalla the pange enzima akketeyac is enduring love for his disciple long si yokla na sin matamalutudo saknash efinne kisang lalo sa delta anan sisalla manganalla ka kain kan laki crucifixion si maurek na selo sa na sela pelos wangen kipel si mau dekle il na ganin fulilala siya sak na pangolos mo metwiel elos metwiel pangakata make mama inta ka kadinnan kan ke oyelan lem na masinge tia masasesi il na akketeyac na selos mo ilemo mishe ele si filba Moulyak na pauskat me na ki me kadinetala makat kainis ke sham singea it's amazing mama te anasikiyak nemusenge Jesus Christ make fun na ba amazing stories ke misela Moulyak la kay samanya nara takana sishka dindila king akom kafufo penganalen misenge fo se klasha ekapenarane ngakom tena loeng naki sham na paisi masikyak nge mayen kat ta falela kat ta masyaye
nga kumin ngetang di napayok si Paing sham si ke Misac Moulyak silal nge. Na fakla kat mweta katlela na ke other things mama katangon ma urchin na in the kind ana in the pa priority lasha priority lasha meto el fact peke saptawan gos fastul ngol dolu suk meto ko shailal e masiwasoslal nara katuna mangan manake watakle alewo panga sisipe mara kat metlalal fungi makat pangan kat met Christina katin na le akas makin ye kat ke yokshiben mama kat papalorela na sisha ke katara oingea na kachike katin ne sam ke oya ke sham si ke Misac Moulyak lala ushinga ke eushina sish katin kain shulpe follow na klalal fungi lasha na ke en mafali na shwea katin diela makate lolela ke lang silala pasikyak ke Misac Moulyak lan lemo el make fan na sikyak na si el tak Moulyak Lazarus si bela kilensya kakosha the Lazarus is be Misac toko so na should be Moulyak David Sivena also na Moulyak wangan si simle mo Misac Moulyak so ak no yurin kat papa ashmet luo ke pelmeta mapatay mano yakyak na inkashaw pana Elijah ina the masima takana si kum ke sham singe nga kumin skewin na wetokle in mot kulach Jesus el Misac el Moulyak kachike karin fathom mais chike liye na ke wolacna si kengen en non kana ke a faska na ke el fakma el se malalal fungi kushushe ma si kiak I kesla kalyaka na me elosma mutulle lalal fungi eta kakaki kalyak lalos trumpet ne kesla na utekyak ke glorified body mga nakalemi na kela lalal fungi lasin Jesus Christ oya si mail orela ke Moul palo lela na sinmet na kewa malalal fungi ke Misac Moulyak lala nara menanak silas nga nga kumineksin loeng na ke yok sipeyen Misac Moulyak lan pangan menanak kapun menanak singe belang flogon na siya na Mr. Liban lumalap kaksakin ke wolacna lal ma taka utakana shish ke manteshing kadin diye masham kinyak ke Misac lan toko shashe Moulyak lan toko shashe katita tarila Jesus Christ pasham kinyak katiye ukweyen reference na kay wama tikin makina ke iplala pluongan ito ka na ke kudno kon nasay nakyokip wangin mga isipyak yokin na ke oyema ngam tan chewu ke au lu tafele na ke pelching in long may lutut na ke wit na phone ching focus siya pala kalaminga Misac Moulyak. With that being said, ka true kaksakin God ke di na mo tagaral may kalan sa parulan God tikin treskal na taga na inwela in akilen may matagal likiyac pasalos ke pelching nakatsum na ke closing program lowos wimet na kayo. With that being said, I'm not going to go akilen met tas mataga sham na ke pelching dahil tamay and secret to one assume lal fumay last corner area kulo malap tigin pangan kenyel sui kaksakin God keliti wobo ngawelal bain kaksakin God yaiko kulo malap ke on lowosan continue lespet misma tarilen kulo malap tigin megil kulo malap ke asloman be safe on the road
Srui ita tuo kaksakin God papa kulo malap tamtail. And a life in Marsh, Missouri, Arkansas somewhere. God bless you and your family. Tigin Polin check. Kulo malap tuo kaksakin God kelang si yoklal kulo malap tigin ke me artloman kamen loman long last penangan. Tamil Batsikra finen Indiana ka Minnesota. Yes. Saklu pat fin the fact that having that Paing met lasngan kaywa natal pema. Dam dahil email ta Upert kulo malap ka artlomin pel na kaywa long last penasum tamil Upert. Pata na sitar latuo kulo kaksakin kat kulo malap ke kamen kulo malap ke artloman pe. Tamtail Terry Sue George kulo malap. Tamtail Ruth Finan Columbus Georgia. Broccoli Nathaniel tuwo pe kulo malap. Tamtail Choter McKeel kulo malap tamtail ne kia shroom nganin continue to pro ke KahsInKol kulo malap. Tamtail Kimye Luke Finan Kuam. Tagal Kenya tamtail sing patagal Met pacl olutuo kulo malap artloman pek na kaywa akketeyac. Nakuos na kayo mataga wikat pen ke pel sing matinal ke kaminche kulo malap ke artloman kat play siya loman. Misha Moulyak man na shafla siya pagkatash kaya week shafla lan Jesus Christ pang fall na pa teach man na kayo walan kadin tagal si pakyas makinyo wana ti interest ka lakta alawong alle inge na ngasum rakuno kon nalitu ako manteo tangasum rewinding mile arang akketeyac singel word by word taga ke standard lesson commentary nata so ilalay kwe yan na pa bang mas may nan kat liye is kay silan ngayon tangal Misha si Moulyak sing. The interest girl, kung nga kaksakin kat ke or may likiyac na nasyung fairness sing nga may ngasam sa mga ifukat tinara mga in the past. Inalo siya pitch siya nga kalam na siya ke week na phone siya nga takate katakate pa ke Henry. Inchi pa repeat naka-throwing pa na ke next Sunday. Omne repetition flow siya nga pero rhythm siya nga lek kaksakin kat ke iketla siya nga. Namit klas ko siya inge na kat kulang ma siya nga inge na. Ta inge na ifingong dalawang ta na el som word par word or ek man KahsInKol me standard lesson commentary ikul translate na ke kas ko siya. Fin siya ka pa ma siya nga phone na ke kas ko siya CPL. Prinya ki kas ko siya kadin taga mat ko siya na kayo tigin el sam kumtel follow pen word by word wana akketeyac sila nga pangin fin siya lalap latning yan na alam mo mga akwak may kek na siya tigin nga main tagan focus siya pangin elakala may closing remarks sila na kadin te force siya kadin ala focus na kaya Misha Moulyak sing main masing payok siya pa met pastor to el fakir kaya Paul or sim sila nga I don't want nothing. After elaral du total sel kamaliel nga, pastor to tuyak fama. Paul el chifana fact, I don't want to know nothing except me, Jesus crucified. Pa focus siya matiging church kalito ka kaya nga. Agat kaksakin God, kulang malap ka aslan man tagay mo. Na isang tigin na taga, may kalya program, wish ye proy, na pangin, tram-tramin kalya laga. Tingin nga usod, kung taga nag-eon, si Peproy, in kalya, sam-sam shafta loman. Kulang malap kaya, arulom, kulang malap kaya, katanya na wow, lom, nipang na kayo. Kulang tigin, kaya nga, usoton sa kukum siya nga, akketeyac long. Malap, pusye, choir, talaray na first lalo siya kaya, yellow na, tigin so, tuyak, sakistri lalo san, nag-alala ka din program yung sang kalya pala na ka alaw siya may fellowship usye matalal fungin akketeyac siya
Soup na ya we halaja mua. Kulo malap. Bakit? Pangan kaya ito na po yung maltalan. Nausapad malalang. All right. Kulo malap kiyam silal kinonso ko yan, Thailand. Right, klamala kumpa. Kasi kachulbe sabay magata. Amo ako na kan kaliya bange. Kulo. Katali course pangal jingi na kumta na kisinga uling. Kana lunch loom. Siya wangal singin na. Oo, baka. Kaksin kat kaya tagal kidu siya singa ya. Kat front load ya masinga tariya. Kade usi kasi ko na kwan na literal offense sila na ki majimat front load ya nga. Di laf ke kapashla na finja ka pa Wednesday na kitasta mana klase keyword nga din kain taga sangrala si message an kishen ria. Aw, actually bangan ngit si masha. Narangan ay pa na kuminfak kulo kaya katlot sa ba yena katsamsam kan symbolism ke iplan saksinge na masinge kat me ke kafasinge ke taka be kaya we be kishe mareklandali ke mga shek na symbolize na kaya mitlalalfungi o yesi be ma kalimya ke si koren singa si fas ngol me kos ke tol ngol mangan nara pangagata o ye matakain akkayigat takain akkai edify mitalalfungi
pa ngasyo talik forsigas utwema akfa oana na on ma kayut sisayama masukya bemit ma dabana me takan la parakat kandia the kaksakin gat kaya takan kilusya siya ngaya flokan bela na siyum nabakat kaliye me kisko na proy in kaliye bela bangay mga vakibel siya na flokan na rupa kaliye Kal tigin nga fakta tari mga fakta ke pelchi si pelchi nga ale shu kaksakin gat ke metal fung wer nakaiwa finan ko sa especially mga experience kini kaya oral kastol to wi metal fung wer ko me metlas na ke wat sentex ke lene kaya katale shu kaksakin gat ke wala na lal ingen ay lo sa ko pen me resurrection sunday na ke shen rio we cleanse up man me matayin ke Friday, Good Friday. I lost in fighting met na kayo mamay sa sumbawi. Aga belching ano makalam and Seattle and Sentex nga we experience kin cleanse up. Srui kaksakin gat ke mangan na kayo. Na nag-effects lungan teams ko may taga shalaya. Ngalad mo shala tarum darike. Akta yun ang wuwasi auditungan. The rhythm Japan, I should be emphasize matching a Yorkshire year. From looking na ke tagom academic kaiska kunokon nganin akyoki matching at the same time comprise yakat and guest that teams ko may na some year. Na matching and bang rhythm si may nagadinash ke kadinte nga should be na repeat closure si matagal ke some silumpian niya. Focus large mit Kosrae na focus large pa inilang kati metti gimana kayo na flok lala ba shipen mi siya Moulyak silang lime katin flok katin tano flok silang na kat metlalal fungi opang mas makunesha katin pro ke metlas Kosrae sector large metlalal fungi Kosrae pa Kosrae wait pon bingi aspe metlalal fungi lalo smaro pa na o yesing local universal level ke church body of Christ. With American, I'm to San Antonio. First, we all do locally San Antonio. With na lalat, wang nupe na pay broy lalo. Supele na sun may Bible study throughout the week. Sunday school ben maurik keshenri. Message teller ang word by word in context na ke kais passage na ke me application na ke Moulyak ko mata na mas masiya ki nga pa floko. Why na ko makalam nga tigin triskal. Flok siya nga. Ina pa focus slash. Na manas kadina de patatin na ke kafu ma sheta ni taga ushin esta ma siya. Kadina le focus na ke flok siya. Focus na ke flok siya. Kulo mala be pangan kalya laka. Proy lash muimet na kayo kadina na be proylan. Mat na kayo lalal fungi in akketeyac met lowos ke KahsInKol. Interest kali kung kula malap ke si pacl ngan ale taga kaksakin kat we met lash na kayo Kosrae. Kulo tigin Tukun met wias de lange yaklaon sa kongen agade the kain kaliye the kain lash msing ya gipra na kaliye
Well, lumalap. Sin mat wiyash lila. Finan Washington, ka Seattle, makat tipsila on lalos ngayon. Belang akaliye, ngin aki, bray, inaksafita kanila siya, naknaswiya. Kat lumalap na simkat papa, ki mutawaek, yanda kanila siya, kat ngasyesyong, ki kalo min kan kolkat, ki makat ntayang nake, nakikatakan ki shaflaya, katang sifac lumalap na siyom. Ke fashion klasha kacheman kandan pra ke matwiyash siamda ke belina ashurla ko yokshala anak manas pototo na yorolos shamsham na sielos akkeyalos kat ngashe pesum kumin kasha matwiyash mamdain lomono ke pelsinge ke condition malos ashke ke amdafin wheelchair ka kofla Shuak shola ligipet kielos. Nanak manas gashalos. Kadita la pelchiash physical limitation lash. Pelchima wayangal na shish. Alupe kadinak fashila. Magat kio. Panagat nishes yung gat papa and naknas pekasha matlashing ikewa. Taliknatash matlash mamda ben brisen. Gat mishiki kashalom. Inftoto benayirolos. Guess dan ganik inanaklalos in chukum. Kat na kayo mga for lupisi maklukulash kat ngashe peki kashalom. Kada ko lang fasit ki pelsinge ay katsetu in ngashe kashalom na sinmet kolash akfusashe inka walos inkain akilen na pan elya masikyak ki policy ka decision milo sarela na sinmet lash. Kadin kan da kanya Kosrae inkain syukin ganik si mawemet kadin fashke. Yok Misac, the Paing magade, Nishafla mitigat fashion liquor. Layla the calling and metalumin weekat, the fashion clasha. In akketeyac, egat in gashnerium, belenake walk in the lasha. Kay name kat papa ki win the Jesus Christ, kat fakulom halab. Amen.